Egunon eta ongietorri guztiok. Erromako Elizbarrutiko katedrala Letrango San Juan Basilika da. Handago aita santuaren gotzai aulkia. Handik zuzentzen du berak eta fedean sendotzen mundu guztiko Eliza. Letrango Elizaren jai hori ospatzen dugu gaur. Erromako Elizarekiko batasunean bizigaren munduko kristau guztiok. Gaur gainea Elizbarrutiaren eguna dugu. Elkarrekin bestei eskainitako Eliza bizia lortzen dugu. Egun berezia gure alegin eta jardun guztientzat argitasuna eskatu eta Elizbarrutiaren beharretarako dirubilketa egiteko. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, Jesukristok pekaturik ez duen geure bitartekoa, otoitzean ari da geure alde, eta adizkidetu egiten gaitu aitarekin. Iriki dezaiegun bada geure espiritua damurako, jaunaren maira hurbiltzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna, Jesus jauna, lapurronari paradisua agindu zeniona. Kristo erruki, Jesus jauna, bekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun otoitz. Elizari zeure emazte izena eman diozun jainkoa, egizu zeure izenaren zerbitzari izanez, zu gurtu eta maita zaitzala zeure herriak, eta zuri jarrai dezaizula agindu diozun erreinura, zu gidaturik iritsi dadin. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que miraba al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agite allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrá saneado el mar y habrá vida allí donde llegue la torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jainkoa du babesleku eta indar, edozein larrialditan laguntza azkar. Horregatik ez gara beldur, naiz eta lurrak dardara egin, edota mendiak itxaso hondora amildu. Ibai baten adarrek alaitzen dute jainkoaren iria. Goikoaren bizileku guzti santua. Jainkoa du erdian, ez dabil koloka. Goiz-goizetik laguntzen dio jainkoa. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo kutunetik. Zenideok, jainkoak eraikitzen duen etxe zarete zuek. Jainkoak eman didan doainaren arabera nik oinarria ipini dut, etxegile trebeari dagokionez, baina beste baten erakitzen du etxea. Ikus beza bakoitzak nola erakitzen duen, inorrez dezake ipinia dagoen oinarria besterik ipini, eta oinarri hori Jesukristo da. Ez aldezue jainkoaren tenplu zaretela eta jainkoaren espiritua zuengan bizi dela.
Jainkoaren tenplua hondatzen duena, hondatu egingo du jainkoak. Jainkoaren templo santua baita, templo hori zuek zarete. Jaunak esana. Jauna zuekin Jesucristoren evangelioa San Juanen liborotik. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciéndose un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Auna que sana Letrango basilikaren zagaratze eguna ospatzen dugu gaurko honetan. Askotan pentsatzen dugu Romako katedrala San Pedro Basilika dela. Famatuena da, aita santua gehienetan bertan ikusten dugu, baino ez da ala. Romako katedrala San Juan de Letran da, gaur ospatzen dugun eguna. Eta zergatik ospatzen dugu gaurko eguna hemen Gipuzkoan? 2000 edo 3000 kilometro gauden leku honetan. Alde batetik, aita santuaren katedra eserlekua dagoelako, eta katedral guztien ama bera dalako. Gotzaiak gotzai dira, aita santua dalako. Aita santuak ematen die, edo ematen die botere hori. Konsagrazio hori gotzai guztiak aita santuen gandik datozkie. Gaur hoixe da gure eguna.
eta aldi berean geure Elizbarrutiaren eguna ere ospatzen dugu. Eta irakurgaietan esan zaigu, ezta? Eliz, parroki eta katedral ederrak ditugu. Gizakilek eraikitako edifizio eder, templu, basilika eta katedral ederrak ditugu. Baina, azpimarratu behar deguna da, gizakilek eraikitako zerbait dala. Hemen Zumaian, pertsona batzuk egon ziran parrokia hau eraikitzen. Bere esfortzuarekin, bere indarrarekin eta baita ere bere diruarekin. Eta gu gaur hau gozatzen dugu. Eta Eliz parroki honetan biltzen da Zumaiko Kristau elkartea. Baina gero beste Eliz batzuk daude, edo templo batzuk daude, jangoikoak egindakoak. Eta gure eraikinak, baino importanteagoak direnak. Zein dira hoiek? Geure barruko tenpluak. Bertan hartzen dugu jaunaren presentzia, Espiritu Santua eta jaunaren gorputza. Beraz, geure tenpluak, geure parrokiak, geure basilikak eta geure katedralak zaitzen ditugun bezala, gaurko egun honek erakusten digu geure barruko tenplua ere zaindu berra daukagula. A veces los cristianos cuidamos de nuestros edificios sagrados, cosa que está muy bien, pero puede que nos olvidemos del templo más sagrado que tenemos entre nuestras manos, que es nuestra vida. Es en donde el Señor nos dice, si quieres estar en unión con Él, si quieres rezar a Dios, métete en tu cuarto, cierra la puerta y háblale. Nos está hablando que la presencia de Jesucristo, la presencia del amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo están dentro de nosotros. Están en nuestro alma, en aquello que luego nos vamos a encontrar con Dios en un futuro. Ahí es por el bautismo nuestro alma, nuestra interioridad se hace templo, en donde habita el Espíritu Santo. Y de la misma manera que cuidamos, limpiamos y vamos arreglando nuestros templos exteriores, estamos llamados también a dignificar, cuidar, limpiar nuestro templo interior. De la misma manera que a todos nos ha pasado cuando nos vamos de vacaciones y entramos en alguna parroquia, en alguna ermita, y la ermita pues está un poquito así, telas de araña por un lado, suciedad por otro, todo en desorden, y dices, uy, te das cuenta cuando la suerte que tenemos que nuestros templos están así de bien cuidados, ¿no? Pues lo mismo nos puede pasar con nuestro interior, que lo dejemos apartado, que lo dejemos que salgan humedades, que salgan telas de araña, que salga suciedad, y no nos podemos permitir, porque es un templo creado por Dios, no como este, que es un templo de piedras creado por el ser humano. Pues hoy nos invita el Señor a que miremos adentro, pongamos todas nuestras fuerzas en nuestro interior
y que cuidemos lo más sagrado que tenemos, que es nuestra interioridad. Esa potencia que se vuelve acto cuando yo me pongo en unión con Dios. Pues aquello que Dios dignificó y creó en mi vida, que es mi alma, que nosotros, por nuestra oración, por nuestra delicadeza, por nuestros sacramentos que recibimos, podamos tenerlo y ser un templo en donde el Espíritu Santo viva a gusto y viva de una forma en donde pueda ser digno de estar. Esa es nuestra dedicación a lo más profundo y lo más importante que tenemos, el templo de nuestro cuerpo. Teitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetzi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, egin dezagiogun otoitz gizaki guztien alde, inoiz falta ez dezaten geure eskuzabaltasuna. Ere gozaituen Leon Aita Santuaren inguruan biltzen den Erromako Elizak, Espiritu Santuaren doainekin aberastuta, mundu zabaleko kristau elkarteak maitasunean zuzentzeko misioa bete dezan, eska dezaiogun jaunari. Elkar maita ezaguna, zokaita ubezana. Que todas las parroquias y asociaciones de nuestra diócesis, junto con su obispo, sacerdotes y diáconos, sean un ejemplo de vida cristiana y un vínculo de unidad. Eska dezaiogun jaunari. Elkar maita ezaguna, zokaita ubezana. Edukitzearen eta pilatzearen gizartean, miseria eta ezina nositzen duten ezagutzen dezaten, zeru lurren berrien promesa eta Eliza erromesarengan aurki dezaten gero izango denaren irudia. Eska dezaiogun jaunari. Elkar maita ezaguna, zokaita ubezana. Que nosotros, que por el bautismo somos miembros del pueblo de Dios, siempre nos sintamos orgullosos de ser miembros de la Iglesia y profesemos con valentía la fe que hemos recibido de Él ante todos los hombres. Eska dezaiogun jaunari. Elkar maita ezaguna, zokaita ubezana.
Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna egiten ari garen eskaintza, eta maguzu hemen otoitzean bilduta gauden hoi, sakramentuaren indarra eta geure eskarien fruitua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri. Otoitzetxe guztietan eskuzabal zaudezu. Eta zeure graziaz beti lagunduz, zuk egiten gaituzu Espiritu Santuaren egoitza. Bizitza Santuaren graziaz dizdiratxu. Etengabe santutzen dezu jauna, Kristoren emazte den eta ageriko etxe hauek adirazten duten Eliza. Horrela, hainbeste seme alabaren ama zoriontsu eginik, zeure intzarako zeruan kokatuak izan dadin. Horregatik, santu eta aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun Maritxu Zaia zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Severiano Sebe eta Luis Gogorza zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur oroitzen ditugun Guadalupe, Rafael, Diego, Piedad, Juli, Abilia, Jose Mari, Antón, Miren, Jesús, María Jesús, José, Lourdes, Aldalur Oruezagasti familian hildako zenide guztiek, Uranga Jeregi familian hildako zenide guztiek, Otaño Etxabe familian hildako zenide guztiek, Azkue Jeregi familian hildako zenide guztiek, Miriam eta Xabin. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko biziaritxi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorrizagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitarte, zonekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Amen.
atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurogunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Honamen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren baira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zunare txeak zartzen. Baina zazuz bat eta zendatuko. Amen.
Egin dezagun otoitz. Lurreko Eliza, zeruko Jerusalemen ezaugarri egin duzun jainkoa. Sakramentu honetan parte hartzearen bidez, egin gaitzazu orain zeure graziaren bizileku, eta eraman gaitzazu gero zeure aintzaren etxera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohar bat, datorren aste azkenian, azaroaren 12an, odol emaileek aukera izango dute odola emateko jubilatu etxean, Beko plazan. Beste ohar bat. Zarreran daukazue, urtero bezala Elizbarrutiak ateratzen du kontuen liburuska txiki hau. Gaur Elizbarrutiaren eguna dela eta parroki guztitan banatuko dan liburuska bada, eskuratzeko edo bertan hartzeko aukera izango dezue. Hoy día de la diócesis de San Sebastián, como todos los años, la diócesis suele sacar el libro de cuentas y el libro de diferente información sobre los números de las personas que se atienden en Cáritas, de las personas, bueno, un montón de números que están aquí reflejados. Tenéis este libro en las entradas. Bedenkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin eta bedenkatzetzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.